Hallelujah, Jesus. Mensang mau, mensang kaselel, mensang ran, nakut kating kapagata, pagchalen mor lale, chalen trige pereno bebol, chalen kap ngayi, kaunapan o yapan nan lang o samba, ye mare Jesus. Ikan taula o kapakap aulitis mapanyang ya umur. Hallelujah. Heavenly Father, we come before you in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord, for this new day. Kalangan ki yang kamu ranwat cakap, asangakan maur, sabul mamulimbak kung kacang kapuanggit, nimen sangkan koros. Kalangan ki yang kamu pereno bebol, makam kacang pula nat maur. Kamu kacang pula nat maur, oh Lord God, when gak sustain us, when gak katokai kita pana, kamu kuatan bebol. Kamu goten mayaw, sabon mami karusia kan mebana sa lukuriang kami, mebang waon kin kami na naral maur, iba kamu kacang kisa kan ral pepol, iya ikapakap karusia mesosay kami, karus na miminanti, karus na wutingan tepel uya tatawang kan ral, ikawela tatawang na munjijipo na ral maur, iya piyati apiyatasang usatasang, tatawang na munjijipo na ral maur, marapangkak ng kalula, lukuriang kami, orang kakan dengan pepol, makam kungkacungkat kian sapol mamukaros, kungkacung kupuro kapaya ta time wet ni marang kaun Jesus, no yat kaun at sangkamor kukulata. Amen. Amen. Well, welcome. Iban so jo waray pon live wet akan nanti ang minute silisa po sa wiye. Say lakwetja po nalakan time. Aramas uyuyang Israel tekichail. Lemir nampuk sarawi, kamyongay sutugan kasaponopon ki, tamar mas buki yang kecil, armas utampan wong kecil. Satan Kailongki, tama kot wiwya, nana chail maur. Satan pan tatong ke maur koras, lala chail panay, ikin kalap kasaya yang kecil. Pwede uyam nen kapuriyamay, tamar mas Kailongki niyoki. Pwede uyam yang kapuriyamay, tami mamaway sa ulang light lilang kapal so. Satan Kailongkin kamu pukam solang la so apan tatongki armas ne pakonguk an tatongki nopserikan apan tatongki ampot an tatongki ampawa non apan tatongki chona momotso meso draw taot kingen sarawi puenu wong Komwi okay makamup sa pala morin solangan ekatat ha morin solangan ekatong ong ralakan mes trip sa pal kartaimen kagelaka yung kitrelita me Jesus nasaniyar nan matulim now God blesses those who are persecuted for doing right. Pingkaun Jesus may masanima. Masani gochang kapayata, irailakan maginilang kapal buigruya megot mao. For the kingdom of heaven is theirs. When na lang arail. Okay, mangoy wat kata line wa armas iya sa armas Kailongkin niya chuwe niya megot. Echo ke meyala, echo legela wasakis. Okay, abuya kita. The word of God stands. Yung asaka sinaniya, nanay mong yun. Ito na validation na ramas ko yun da. Yan wiyo so lantal so. Morwa no kapal. Okay? Jesus pin ko sa yayar wasagis. Nabuksarawi. Emasani, muna child biya meko child ang kapatawar, yawang poy na. Yawang poy na. Yawang poy na babakot. Kung pamitawala siya, yawang poy na Jesus apayin kitata, it take life. Okay, saroti, switla, manakla, kosa nan marki, go to yala lutu, go to yala criminal, monarmas, kola kauna pilsope isang pokita, deep to penaramas na kola pewa. So my Jesus went through that. Yawana tela palabasan Jesus pagchan, kamakamait, sareta, momata, chandeyang lokolok pwegi. Jumin sansaki ay bosan main. So dimension salgia taposan tra deny tapon so la court pingkauna masani avan so sa ikita mon sama niya tawanga sinin mo sa warata welcome okay welcome what ki kasamoy yuk kasamoy Komwi nan noren persecution nan noren armasen Kailongkin armas Kailongkin pwegi kuya mau armas Kailongkin pwegi maren Jesus. Ge armas Kailongkin pweki ko armas wata manari kamu yung ay chanane ko lula wali ka po ipsapal Agachan wiwiya mau
kita nanan chin papa kot aramas Kailongkin kita waktu ceruya mepung mon kot premier nan masanan kot udan eban wiawi amasa to wiawi just drop morin solang melen karena sedang perperan esojo ari a foreign kakles penuang kecai rejeki sekeo God bless you when people mock you. Okay, persecute you and lie about you. All says of evil things against you because you are my follower. Okay, ako saya kaunong kapayu kata. Niyan so maramas ntayuk. De uanguk. De uyed kam sanguk. Pwegi opil sangan karaw kam koros. De wiye suwed kan katang gano pwegi kowe sauni tawenya. Kasi ya irachigitike sa kriyaw. Be happy. Be glad, for a great reward awaits you in heaven. Kan perenta, we operen, we lapalam kateng nan lang. Okay, karena iralakan makan uang kecil, penetong kecil, kailongkin kecil. Terus cuci we kalau tela cai kateng nan lang. Semaja audience Jesus. Okay, coach kelep yang dia polop. Ichar Magichael at sweat, ichar, maramas Kailongkin kecil ichar, premier na puksarawi. Okay? And remember, the Asian prophets were persecuted in the same way. Ogichael and chamachaman, iralakan me chiang tor mochael, rai pililong, kapal and armas wong rail. Okay? Kanga siya to tama armas wuki yang kono bata, tengoy, o korusia kan makin ye yang ata katrat, wogita, aten komor. Okay, just because saya atau nata momotso, at me kono bata, ibang pilih cakap saya makaitek momotso yoma. Ibang saya makaitek momotso yoma. Aten baker ma, aten kono bata more pakaun Jesus kat koto. Aten kono bata more pakanyangan ke more sojuk. Imagarata patang koros makapantiar wasa, patakan komor. Koras me Kailongki rong patanga, terus cuwe ke merasukai kala Jesus. Bukai tegas lokaya me sepat patangi. Sekisan na no mai puksarawi sepatangi. Segosan ya hai ma pueking en sarawi. Segosan ya wewe kita sabanin tinda pueking en sarawi. Okay? So anso me caiban mangi me soja cai wewe, soja cai leima, cai masabuek, cai cuka kate telepon kot. Kita lasa me sainin jai saik ono bata. Well, kisakis yomi iko soyayer me Jesus kiyong kitail. Kom kakwata kisibang wala wata kwa sawi isere ranji ap me bilio katamankin kitail akan makin persecuted. Maramas nanan chakiti. Okay? Haramas wiyo kapakap kuparen mela la para Kailongki. Nansona isak payo. So this is a Jesus masani pepol may bang kiyang kumail Sampah sa tsaka kiyang kumail. It's a gift. Okay, kisakisiw metoke komuyong oy tape sapal. Kisakisin pepol and Krais socha Sampah kakido. Karena ikirgilang riya isaraben. Abo do bibid nito ng Facebook pwede ko sa iya may yang gono bata. Abil mantay kilang bata kisaya pepol kisaya ay ma Jesus makiyang. Okay? Karena kumalakan makin kakailong kita tokong got may bilbang pangata. May bilbang pangata po ang iya ikasanetier iban kosa iya prangamawang Jesus salvation o kauna laukat to. Okay? Ibiginin tangkot. Isu ka nang mela mal iban mela dran sama kumkatan pungkiya. Ipiliroti mela me Satan pangkitongya. Mela me Komwi charkier ime pangya uyongnya. Karena tawarin ay uya me maur. Masanin ko tip sa palren Jesus po chelang puralanan lang ime bang uye pakapakata o ko Rusya me bang petapatak ng kono bata at chay liu chama kasay nadi chay suto ko sayin likomon batak chay suto ko sayin pichi aramas chay suto ko sayin kanzanamawi nanganan aramas chay ko sayin yatame melen meman panat akchikchik lang mong kot pagmangit tibakan aleta masanang ko pa morla Meman Kailongki Sampah pues rememas katong aray bilibil. Okay? Aray bilibil. Eu kamaban
sawasan ngen sarawin yang sama cai sapan masan kan kin kong aramas kan bil gor ka tong patang kan songoy up yet we ke bebol makauno kiyong nanam nong yong kecuka Kailongki aramaso apatang kan kong ke bil beren yanan Duwe okay Tama cai kan momol ke panarmas sojo nan Duwe ngen sarawi kau ita cai nong yong Bajai lutuk at cai lam cai solang bajai tiniyang kapul masa ng kuot ngayon saraw yupan auti yukalab manganin pupolo pang powerful are masa ng kuot ako tong kapung kitail echokan sa namaw chor ama kita solaw may sapal chapan wrong rebuke takot rebuke katek masa ng katek po kita Kano tatong ki aramas miyari cai so ko pata tama bang kapuluwe lipor pokchale nila Apatak me likam me Duwe jo kachami minandi ba ma pokot me limba patak likam bang kemela armas me rong okay aramas chachi ki rong ai pataka is chuka japangi pue ongo chai rail kan me sapal ongo chai rail kan me banak chik lamon Jesus pue ongo ton patak likam ko kolanan hell ai bugo ai katik isuntawe me melelo is chuka salewe me god kedipan Duwe yo cha me turan cha koro sana ni sapal